Ono što jeste, dakle, interesantno, pre svega da su mi, dakle, tvrdnju, dakle, ovaj odnos prema homoseksualnosti, dakle, da vidimo da 1% ljudi ima izrazito pozitivan stav prema homoseksualnosti, 10% ima pozitivan stav, a u stvari više od 2/3 ima izrazito negativan ili pretežno negativan stav, izvlačili u odnosu na ovih 15 varijabli koje su vam date. Sad vi, dakle, možete vidjeti kako to izgleda po pojedinim varijablama, dakle, po pojedinim pitanjima. Ne znam šta bi od svega ovog moglo da vam bude interesantno, ali pogledajte prvi nalaz. Dakle, 70% ljudi se slaže sa činjenicom da je, ili bar tako oni misle da je homoseksualnost bolest. Potom, dakle, verovatno vrlo interesantan nalaz predzadnji na ovom sljedećem slajdu, gde 8% ljudi smatra da je gej parada legitiman način borbe za uspostavljanje prava homoseksualaca. Prosto mislim da ukoliko bi ponovo došlo do bilo kakvog javnog okupljanja, ne verujem da bi reakcije bile drugačije nego one koji su bile 2001. godine. Dakle, ako se već građani tako ponašaju, onda bi sa druge strane trebalo očekivati ozbiljne reakcije države, a i sami znamo kakva je naša država, tako da kažem još jednom, ne bi trebalo, barem u okolnostima u kojima jesmo, iskušavati sudbinu, ne zato što se bilo koga treba plašiti, nego i ne zato što sad treba nekog da revoltiramo svojim nekim opredeljenjem, kakvo god ko imao, nego jednostavno da ljudi ne bi nastradali na ulici, da se ne bi dešavale neke negativne stvari. Dakle, u svakom slučaju možete pogledati ovih 15 tvrdnji govori o tome da kada građani imaju vrlo negativan odnos prema homoseksualnosti, dakle mi jesmo jedno krajnje konzervativno, krajnje jedno društvo sa negativnim nastojanjima i ono što iza svega stoji, dakle, u jednom trenutku, dakle, vi imate ljude koji imaju negativan odnos prema homoseksualnosti, onda oni projektuju milion svojih nezadovoljstva, vidite naknadno, dakle, upravo na te osobe i najčešće se to ispoljava tako što pokazuju nasilje ili pokazuju krajnje negativan odnos prema takvim osobama. Dakle, nasilje smo vidjeli, također znamo da se često, dakle, možemo čujemo primjere iz Beograda, iz unutrašnjosti, da ljudi zbog svoje seksualne sklonosti budu izbačeni sa posla, ne bude im obezbeđena mogućnost da se zaposle ili imaju nekakve druge tipove neprijatnosti, dakle, i u javnom i u privatnom životu. Kažem, od svih vrednostnih orijentacija ispitivali smo 4, dakle, tradicionalizam, autoritarnost, nacionalizam i konformizam. Verovatno je nalaz o nacionalizmu najinteresantniji. Dakle, kod nas je nacija ili prosto nacionalizam shvata, u stvari, nacija se shvata kao neka proširena porodica. Mi smo vrlo daleko od onog što je ozbiljno shvatanje nacije kao jedne države ili ljudi koji žive na teritoriji jedne države, nego nacija se kod nas shvata kao proširena porodica. E sad, homoseksualnost je u Srbiji barem na nekom nivou prihvaćena kao jedan individualni skriveni čin, sve van toga nije prihvaćeno. Dakle, čim se ide, dakle, van okvira pojedinca, čim je to, dakle, u okviru porodice, šire grupe, uže jedne grupe ili šire javnosti, sve je to neprihvaćeno. To apsolutno nije prihvaćeno kada je u pitanju nacije, jer to se gleda kao neko ugrožavanje nacije, jer se nacija smatra kao porodica i svako ko utiče na reprodukciju nacije, samim tim ugrožava naciju. Ovdje možete vidjeti, dakle, zelena linija govori, dakle, o onim ljudima koji imaju izuzetno nacionalističke stavove, kakav je njihov odnos prema homoseksualnosti. Dakle, ne postoji ni jedna osoba koja nam je rekla, dakle, da ima tvrde nacionalne stavove, a da ima pozitivan odnos prema homoseksualnosti. Dakle, odnosno na proseku je 10%, samo 3% njih ima uglavnom pozitivan stav i, dakle, ukupno 23,68%, dakle, to predstavlja preko 90% ili 91% onih koji imaju nacionalistička opredeljenja imaju negativan ili uglavnom negativan odnos prema homoseksualnosti. Sa druge strane, dakle, vidite kako izgleda to kod nenacionalista i kod onih koji faktički sebe ne vide ni na jednom ni na drugom polu ove podele. Vrlo su slični pokazatelji kada je u pitanju tradicionalizam. Dakle, mogu vam samo reći, dakle, da 57% tradicionalista ima izrazito negativan odnos prema homoseksualnosti. Potom vam mogu reći, dakle, da 53% onih koji su spremni na autoritarne postupke i u privatnom i u javnom životu također imaju izrazito negativan odnos, plus 61% onih koji imaju pretežno negativan odnos, dakle, to je 94%. U prethodnom slučaju je to 57%, dakle, plus nekih 40%, dakle skoro 100%, dakle imaju ili negativan ili pretežno negativan odnos prema homoseksualnosti, bez obzira da li su autoritarni ili tradicionalisti. Kod konformiza je to također isti nalaz, dakle većina onih koji su konformisti također imaju negativan odnos prema homoseksualnosti, jer konformizam faktički tera na deljenje stavova sa širim grupama, pošto već šira grupa ima takav stav kakav ima, onda se i konformisti tako ponašaju. Što se tiče samih psiholoških korelata, dakle prema homoseksualnosti, mi smo ispitivali, dakle, 3. Jedno je anksioznost, drugo je dominantna raspoloženja, treće je nezadovoljstvo životom. Pretpostavljate, dakle, osobe koje imaju nekakav strah, koji ne stoji na nekim realnim parametrima, dakle, anksioznost, u smislu, dakle, da uvijek prolaze nekakav nemir u novom, u nepoznatom, ono što nije njima uobičajeno, imaju, dakle, veliku odbojnost prema homoseksualnosti.
kad su u pitanju dominantna raspoloženja, očekivano je da optimisti imaju nešto pozitivniji odnos prema homoseksualnosti od onih koji su pesimisti, tako da dobijamo, dakle, slične distribucije, kao i u slučaju sljedećeg grafikona, dakle, zadovoljstva ili nezadovoljstva životom. Dakle, mi smo standardno to dobijamo u istraživanjima, dakle, preko 40%, tačnije 43% ljudi ima, za sebe kaže da su zadovoljni svojim životom, 28% njih kaže da nisu ni zadovoljni ni nezadovoljni, 29% njih kaže da su nezadovoljni svojim životom. I ovdje, dakle, možete vidjeti na ovom grafikonu, nezadovoljstvo ličnim životom je u direktnoj korelaciji sa negativnim odnosom prema homoseksualnosti. Dakle, pogledajte u ovom prvom, dakle, pozitivan stav. Ne postoji ni jedna osoba koja je rekla da je nezadovoljna svojim životom, a da ima pozitivan odnos prema homoseksualnosti. Dakle, kako idemo ka negativnom odnosu, tako, dakle, raste učešće onih koji su nezadovoljni svojim životom. Još jednom ponavljam, opšte frekvencije govore, dakle, da je 43% ljudi zadovoljno svojim životom, a 29% nezadovoljno. Tako da i u ovom negativnom stavu, dakle, skoro je došlo do izjednačenja zadovoljstva i nezadovoljstva, tu stvari govori da je to predominantan stav. Sad, ponovno se vraćam na tu temu, dakle, ljudi su tradicionalisti, ljudi su nezadovoljni, uvek traže neki objekat na koji će iskaliti to svoju neku potisnutu agresiju i onda se najčešće dešavaju stvari koje se inače desile 2001. godine i se dešavaju pojedinačno da mi za njih ne znamo i ne postoji prosto nekakav odnos u društvu koji bi spriječio tu vrstu diskriminacije određenih grupa.